Mata kamu bojong. Alhamdulillah. Malam semangke napangki sareng ria kemala juga ndak ten kaula. Sejelas bukan teretan banyak sioning ki pakun ngak nikah. Bila jeleng manis, keng manis saya langgar jeleng amulos pun. Mek beda sianyar nyamana kaula mulai norok ria kemalayo bebik nyonya. Pola mek beda saya kita kenal ngalak buku bik satul pen catat sabo itian nala pengakening kebay panolak na tukang seher. Nyamana kaula DRS Muhammad Misran Sutawijaya bentak lap budawaning pati Habib Joyoboyo. Nyamana orang salekung ege bekapi. Norok ria kemala pentonan kaula sapun norok selain tak tangkap bedening ria kemala alhamdulillah. Sapun kaula binitung norok ria kemala alhamdulillah pak empak pun mangken pun. Tapi munalake kaula nyaman. Munalake seorang pelawak tak kira lekas tua temuda malolo. Sebab mun ko lebih ni pak empat rukun kapi. Bila si tua tanah kejo ben kaula. Bila si nomor 2 asapuan kejo terus. Si nomor 3 amasa kejo mangken si nomor 4 bede rumah sakit gara-gara kejo ku kangku tore kibanya munyian. Aningin mak biru-biru ya. Monik kenik tretan kerwa buduk na celeng ngakeruduk na bang buduk na. Mon andi anak bini mon malam ampo ngaleleng tore lebih bagus pas gondol obu. Mak beri jo mon keneko cet salana tibi. Nyat-nyat dong. Mula kangku tanda lakona berdering saling pangku ben mantona. Kasanian se asli tinggal na lambo sejarah na para
takok reng Madura dadi rakyat keleleran takok reng Madura dadi rakyat keleleran ria kemelatretan juga ikut berjuang sanau selebet careta abon ke pengodik tretan tore pangastete nyare sanguna odi kalaban mete nyare sanguna odi kalaban mete karena pak aman terpiruang kola reka putrana sampian manterjudu amun putrana manterjudu metak kare sampian repotan jaman mangken bitobi jaman saben samangken jarang tretan orang ajalan asabab mangken
bagi ngalak nyaman. Iya nyaman bani bobo kun lepon-lepon. Pekere si atas pelo ka montang-montang. Aduh nak nekar yang ahli seni. Ongkuan dari kapuru kalampi taporo. Mangkat orang kula beri malam puru datangi kangian dengan bini sengodo. Langsung bini sengodo kula ngucak lek engkok mulia ka sumenep pakaian palepu kapi katas dan mulo. Iya mas dan orang ngucak emas tak ngucak salaka ka kula tan. Langsung palepu tepak ka kalampi bini nyat-nyat. Norok cuman samangken ibri ikum prangiadok kalemungan takok bau angin copre masuk. Aduh. Palang banyak itu beras datang. Apa malah aku ngacopok? Baan tol. Ada laku napole sila aku ngacopok. Biasa anak gaul. Coba rasa tiara cepat libur ke sene. Pun bera atau kusene pasti laku lain mes. Engkok ada apa? Mata anak. Engkok bon nare kan lah tua. Dan reng tua termasuk engkok bon andre di ambang pintu. Bahkan mangkana. Sabab sakecok bekal mate. Wah. Arwah kutupa parak dek ke masjid. Sebenarnya engkok bode masjid. Iya. Ba alaihim ya. Pun bira bode masjid mesti pelakona tak kelaku apa kan Pak Parco. Iya, entar ke masjid ning kuring apa aja. Oh maksudnya bokna bode masjid ning kuring apa aja. Oh iya laku apa tol? Pelakona bokna selema ibu ter ya kudu lakona. Wah, mangkana engkok didereng budu tol. Setia engkok tak seneng bode Indonesia panas. Iya. Bah, mun tak galer wa panas sa Indonesia repet tole kor derajat berempa jana. Bokna maksudnya ya tak pernah neng Indonesia. Ada engkok setia bode neng Amerika. Mes, bode di mana bokna setia? Neng Amerika. Apa segi potongan na kalampi apa? Are tak kalampi na reng bara. Barua bokna kan lain potongan na kalambina. Itu ban. Neng Amerika lah tak kalampi ngak jeria mes. Hah? Jeria kalampi na sebine bokna mai sentak. Orang Indonesia ada seputu. Orang Amerika ya kalampi na beli pamekaryado arapa bolana. Arapa? Edina pusat bau. Angin nyopre masuk kali mau ngantak boceng pokok-pokok. Oh maksudnya mana macam hawa. Engkau pada neng Amerika lagi rapet 12 tahun kesedia. Iya. Beri malam saya turun neng lapangan terbang. Arwah bana. Pokok petok lebet berempar. Saya lebat 5 menit roban. Benih. Pak Bupati buru datang. Bana apa saya tarik Amerika me? Engkau, boy biasa amain. Engkau kan di taretan bisa. Iya. Dapat taretan. Wah, mangga nanya tanya engkau resapa orang Amerika. Asli orang Amerika. Tahu kau orang Amerika bana. Mata tahu. Taretan nabok nasi pada Amerika siapa? Bobo entak tahu ngikuti pisagale. Cih. Bo. Petinju miktisen segala sengikek kopeng sapar. Arwah taretan nabok. Taretan engkau asli sa taretan. Mes, kau atanya orang mbok na taretan na miktesan. Miktesan dia taretan na berbabiki mes. Kun beratanya taretan na miktisen. Miktisen dia taretan na telok anto. Nah, siapa anu nakar tahun kau teruatanya ada kabar? Setua nomor sitong miktisen. Iya nomor 2. Se nomor 2 misakrip. Nomor 3. Se nomor telok miksadin. Mata tawa. Mata betul kabar tu buata. Mangkana orang ngatanya. Teti orang ngak bu andre nyari entar kakanca atanya aki apa kabar kanca. Oh iya maksudnya engkau terus semua kabar dari kanca. Wah. Orang terus kabar kakanca cari amain kabengko. Ben kan tandi lako. Iya. Anak berapa biki ben? Engkau anak salekor mes. Hah? Salekor. Bener dengan di anak jadi harus urus. Iya tanya lah ke lu mes. Hah? Anak
polo tada kare situng. Demah. Kakan sampilong. Bah. Pita ba nengkok? Mau nengkok tol? Iya. Mau nengkok asli anak pak empak. Empak. Bukan kan tandi lako? Iya tandi lako kok. Bukan tandi lako? Tandi lako. Bah. Orang mau tak lako, anak naga bereng. Abi ini berapa biji bon? Engkau bini dua. Dua. Iya. Kabereng kabengkau kapi. Pak beremah mes. Iya polong ben kok pada tandi lako. Detik kau tandi lako. Kutu enter ke rumah nabon. Orang dia urusan lako mayuk cok pati anu. Sebab engkau ben rela tua toh. Iya. Orang mun la tua, jangan reng tua. Sebab engkau ben bekal mate. Bekal mate. Teti mayu atau bet sebelum ben mate. Labang kana. Umur raseng kau ben benar kan cuma sehari semalam. Wah, benih sehari semalam. Sedetik ki mun pocur. Mun pocur. Mun palang tak ada pak detik. Mun palang tak ada pak sedetik. Albodor. Aja mut mes kan mangkana bale puri masjid. Lah, tol. Iya yo. Engkau kan bengko abolong ben masjid. Iya. Sebenarnya tol. Iya. Bila maghrib datang ngabondong-bondong ke masjid. Arwah sapun malam datang ke masjid. Asar subuh rame ke masjid. Apa yang lakoni? Mes, hari orang kutu. Kan mangkana mes orang entar ke masjid terus. Cok ka putu-putu banyak orang. Wah iya malah tahu. Orang akan coba nido iyo. Arwah orang seentar ke masjid maghrib. Esa. Sobu. Arwah laku apa? Asar arwah rempak. Jorwa kutu amak mom. Saya kota amak mom redo betul. Saya kota amak mom redo rumah. Amak mom ranangi masjid jorwa bada imam mah. Bada imam. Jadi orang amak mom kutu noro imam. Siang kuat. Mun imam asojud mes. Makmum wajib asojud. Umpama sada imam ke Malaysia umpama. Iya, mah bodoh imam kita ke Malaysia, mes. Macam-macam imam tatang kenang kok entar ke Malaysia gara-gara meletogel banyak gelu. Lalu akan tatang kena bo, mes. Imam ruan yang ada masjid. Oh, saya maksud ngimami. Wah iya ngimami ruah. Umpama si ngimami ruah wajib aruku. Makmum kutu. Wajib aruku. Umpama imam asojud. Noro asojud, mes. Berarti andi niat kepi. Larwan niat ibadah. Yang kok jadi iya tol. Mangkanang kok odik reja mikir abok re tol. Apa? Pilih engak dia tol. Apa mes? Engkau odik itu nyacorak tada artena. Iya dalam. Sebab reng tua tol. Combaan bagus ibadahnya. Iya. Padekat baan kasi maudi beda remah baan kutu andi niat seloros mes. Sebab reng tua orang remunta andi niat sebab manusia odi tergantung dari niat tuh can pakai innamal a'malu binniyat tergantung dari niat tuh apa niat tuh nak jadi umpama imam aroko kudu makmum nurut ruku. Umpama imam asojud. Kudu nurut asojud. Umpama imam malabu, mama. Mak bodoh imam labu mes. Masjid itu ada juglang. Arwah masjid itu rata mes. Umpama imam asojud. Nurut asojud. Umpama imam aruku. Kudu nurut aruku. Umpama imam malabu, umpama. Mak bodoh imam labu. Nanuro imam, umpama labu. Iya mun labu ruah imam mah potel sokona, buat nak gente nengi ada. Oro. Tol. Ayah deh iyo. Iya dah mame. Sabab engkau ben-ben reda iyo. Iya. Odi tol. Apa? Ay dia jangan kok ije dia. Kok dia ngeselong dia benih kalisma. Masa bau? Wow, kok tak kuat dia. Tak gerbu teko atasin. Apa? Lencolonan nyari cewek. Nyari cewek. Sebab engkau ben-ben pengangguran.
Siapa tahu deki nemu cewek sedia lodrokan banyak. Mayuk ngarang orkes. Engkau pun mbok nang ngarang orkes. Iya umpama deki orkes tak padu. Gitar kebasan aku gitar ngamen. Amin. Lah, yuk. Ton, kalampi na ba din si tangan di Mekah? Siapa? Engkau. Ya kok. Abos ragulu. Iya pas dia kalam pinabok na mekarkan pada banding kau. Beremah nyaman ya. Mata beli lagi kapur lagi lu. Lagi kompen lagi luar aku pemes. Mari gelak lah nangis esok lin kok. Tol. Entare tol. Kok? Entare kok mau nangaliring bini tak nyaman kok. Mau nate karep keng sokola kok mikin. Ngeter. Hah? Saya nggak tepak kabuduk na macan kok najong lecok. Orang aja dah mes. Mes, Entare kok. mek ngarkan. Tak kena jo. Entare kok. Nyorot. Ya jangan suruh entare mes. Mangkana keluar dari bengkona macam bismillah tak apa. Ya. Ayah. Makanya kalau rela bonga dia baca bismillah. Ria, nyorot. Edina. Tekuk. Nyat lek bos. Ketibian lek. Apa? Tepak kabuduk rampok. Tanya ketibian apa? Dik, sendirian dik. Asik. Ya, entare. Kabo nyaman luman. Laun keluar ruang kok mes semburu entare engko. Bah iya entare Engko pas. torona lu. Bah, Cucu keme. Ngarinyang mes. entare siapa? Anjak tepak jadi. Apa nak tepak? Pendonan ning buang kok ya. Ano, bilentareng kok jerpen. Jandreng tua mes. Amain mata. Ini main mata jadi jerpen. Sendirian ya. Alah, rakang-rakangan. Jadi orang mati ya jadi. Bilentareng kok balik-balik. Jadi orang mati ya aja. Dilentareng, kok balik-balik. Kok ngujak kabuan pokok. Bukan ngucakan Ya kok. ampun. Ah boleh jangan ngucakan kok. Kenal lagi. Pong kok dere tak ongkot. Kenal lagi. Pong kok dah tahun kok. Mungkin laung kok dek, lebat kau. Saya maksud kenalan watok. Kau kenalan ah. Ya ampun, mat mau di rabon. Dek.
nara mas? Ngojak emas kapan? Apa nara mas? Entar kopo-kopo kratong pentong. Mau namain korseng koran tadi bro. Bulan nih kau teratanya tiga deh dari lima. Dari kuburan. Dari kuburan. Dia tengah siar. Nyorot kok. Ah? Dia tengah siar. Katibian le. Apa? Aduh. Apa? Biasa. Apa anak biasa? Kan makanya tahu sama melet-melet tubuh. Apa mas? Boleh terus kenalan. Hah? Boleh terus kenalan. Terus kenalan? Siapa nanya mana tika saya cepat aja. Sakra terus kenalan mas. Keng mon setia yulang langsung perkakus ben. Ai mati ya metong are lah. Senin, Selasa, Rebo. Boleh. Siapa namamu deh? Terus kenalan mas. Wah biasa. Kenal laki Luna Maya mas. Wah Aren deh. Siapa mas? Aren. Siapa-siapanya? Siapa-siapanya mana lu? Aren. Kenal lagi le. Areng. Ini mbak udah manusianya marang mas. Siapanya mentiga? Luna Maya kok. Tuan siapa? Aren. ST12. ST12? Maksudnya barang mas? Tampor le. Es dung-dung, Iya. es krim, Terus? es parot, Terus? es kacang itu. Siap, mah bodohnya orang katanya ST12 es kacang isap orang es kuda. Luna Maya rat cinta engak perlu katon du. Arab. Enggak sapa kan buru mas? Hah? Tol. Kok cetak bodoh ya? Jadi kemak. Enggak sapa benar dulu. Luna Maya ratin, engkau enggak apa enggak mudah katon du? Hah? Oh. Apa nama? Edi ngaki kelu. Berama. Luna Maya rat Luna Maya. Luna Maya rat cinta engak sepuru iku. Siapa saya buru? Bodoh lebat buru. Hah? Siapa saya buru? Hah? Ayam mon bakun. Siapa? Bodoh ringa sunat telo kali. Siapa saya buru dulu? Siapa? Kucak akil lanjut siapa? Hah? Ruwa le. Orang lain. Orang lain ya. Enggak, nggak jadi apa. Bok nama Iun Dume. Pak Semaah. Ampun mangku ya. Tanya akinya mana si tepak? Wah. Tanya akinya mana si tepak? Kan mangkana. Pompong dorong kok tak ongko. Mas. Arya apa ya, Mas? Ya mana mau buat ya mau bini iri ya. Mata. Kali musik bobo internasional. Bukan salah, mau tanya aki anu. Arya apa mas? Ramuk na gigi keluar. Buat nama orang tawa kasih kok. Siapa namanya ya? Terus kayaknya tawanya Mas asli. Si asli ya. Nyama teki. Nyama teki. Nyama teki, Mas. Siapa? Pak Ajeng. Kenal laki lek kolek na sape. Kolek lah sampai. Kopi. Pada sampai nyaman Mas. Mula si hanya mah protobona le. Enjak ramah nasi tepak pira Mas. Nyaman si tepak apa-apa. Iya nama nasi tepak protopo. Saya tepak Kita kecekak kita kule. Apa? Nak cetak. Kita kecekak kule tangku. Nyaman kok Ririn Mas. Siapa? Ririn. Ari Ririn. Iya. Ya. Pada siapa Mas?
sekelas bengkok tol. Arya. Iya. Mas Mesron. Ririn kan? Mesron? Iya, saya sekelas bengkok. Arya. Oh, Arya sepun itu mau pasar jual pena. Orang yang jual poendang, ha? Bener. Yang tukang mapak mo yo, ha? Bener Ririn saya jual pena. Bener salah alamat bang. Salah. Yang tukang mapak mo. Tak dik bekal. Bujangan mas. Hah? Bujangan. Bendok engkau yo. Udang sama udang, Mes. Hah? Udang sama udang. Beremah bakal engkau ya, Nek. Hah? Apa bakal engkau? Mau nama kalau na ros pas beremah kan cara. Mati najak nangkok lah yang. Siap. Marararin. Siap. Parah lah. Dimana sih melekalan piri ya buat Lek nama? Ririn. Jauh-jauh. Nyaman rantai. Perang pandak kabaikala lama-nama soro kelot. Ririn kentongan na perok topo. Araban mas? Gila oleh. Hah? Gila ah? Pokok ndak tiga kabula oleh. Teka emak nama doa meliaki aku lot kentongan ate. Kun perak ni lebih lek. Sia. Ongkuan yang. Oh, eman mas. Benih kun eman resek lek. Akalampi berenana merah. Semelema epasoke. Mana janji ngocak cinta mas mesran. Saking mbakna tak ndaknya. Korban na toro ocak le entara na aga bengko le. Iya pokoknya bona eman nongku niat bagus songku kaseng kok entare kok lamar kareng tua ya. Iya. Mulai buat le tak nukok kapi le. Iya mas ya. Ah, Kan kok tuh lamar mas. Yang mana orang nih sero
arongku kan kudu ngarongnya. Punya mana esto? Joko si boli. Joko si boli. Entare ka penggona. Entare ka penggona lamar. Oh maksud darwak buat nacik gerbong. Oh iya Mbak ini yang kepotretan satunya alas Ben. Apaan satunya alas? Mulai tunya terus ke geledek rantai. Batepak dah mesra cacapin. Saya maksud mulai tunya terus ke demawa. Sampai akhirat. Lah jadi akhirat jadi. Maksud tu buatna arwah andrik minat karep. Iya. Sengko ala marah. Entare ka penggona. Oh yang kok ulah tahu kamu kona mes. Marah. Ulah tahu kok marah. Kenal lagi teretan beten kaula si Anya Marina. Rina nikah kening cuculuki paraben secak lecak komel. Tak pernah alake kula teretan. Mek bade sekarep silahkan naik. Tak pernah pacaran. Geng secara jujur teretan kaula paraben kadek pon. Ada para benar kau le karomok teretan. Karomok lala. Kermeker. Odik ben bapak wak dua on. Bapak pun sepo gula. Engki ngakan dan gula bapak. Makan tak makan. Jak nak gula. Masak tak masak engki jangan gula. Repot dengan diri orang tua. Rese, takut dapur rese atau usaha terus malah kendong koro. Tuh, emak bapak yo. Pak. Kenapa ini? Enjok boan lang dimma Pak nyelok aing ya Pak. Iya jendengnya betes. Area lopot. Patep Pak, dari apa bini? Resek Pak, area gebei topi. Pak Pak. Pak gendongan naposang Bapak. Nyari kanaungan. Etap buah borem mamone kodungi ngak jadi apa? Rina. Apa Pak? Nah, ketireng bini cekir aja kulit ya. Iya njok bangkok kan aja go nyaman bapak takut todus. Siapa tahu laku tak pesadu malam benar ya beda orang alamar. Boya jak perak ke Pak enggak Pak ngene lamar orang Pak. Iya baik. Tapuan na tak kening tapu apa?
Beda kanca sahabat ngebel Pak. Halo? Iya mau temui benacem deki. Tina lah pokok cokop sawengan. Rina, Apa Pak? Mimi tak boleh main HP, tak boleh. Ngerti? Zaman sekarang Pak. Oh iya, sekarang. Tapi kudu tahu kapitena orang itu HP ngerti. Pun tak perlu, tak boleh. Mun karo pacaran, tak boleh. Iya Pak. Bapak pikir tak nyaman kok berdoa. Dua apa saya kata nyaman arah Pak? Benda tamu. Benda masuk orang habis jam ya. Iya Pak. Pak Rina. Nape? Pak. Maksud kula niki takok lopot. Sampai sana. Iki perlu tujuan den kula niki ka Pak Rina. Bula Pak Rina. Panjenengan Pak. Bula andi anak tongkap diena mulai kene sampai Sontoraja Rina. Bula Pak Rina. Engki. Nape Pak? Maksud den kula niki Pak perlu panjenengan. Andi taritan gula apang kisar ngerina taker kaping sora Pak patia atemu ke anak bula pas taretan nadika posang ke anak bula maksud ten gula bener taretan posang maksud ten gula ni ka Rina Elamara Alamara manapi sobung Andi Pak tapi mari atemu ben Rina pun lestari ampun caepun si taretan gula lestari ampun tam Engki kok beri oleh lekas ki katipun apa Pak sanonto singkat bayi karena beto pun malam kan kan leres Pak leres tarema lamaranna ben bulan niat anak bula Rina pangantanana korong tika siap-siap esto na sa kadinto. Ten kaula niat ay pangantanana pas kaula andi minat nang orkes. Engki. Ampun siap Pak. Engki. Sai tarema. Engki. Alamar ya iya cak alamar atemu ben bekna andi taretan gila kabutnya ya nari Gila kangko. iya Kero kangko. iya Aduh pangan tanah cak raja buli Cak napa kan tanah Pak. engko andi niat bekna korol lelake lagu sadu malam aniat mulai lambok bekna ingon kia kuade pangantan korong Pangantan korong, pangantan napa lacak napa iya. korong Pak pangantan Pak. Oh iya, ayo parent tak ambil sakit joki dateng.
Waduh tak butaan nak duon. Oh, Abu-abu. Engkau ada bak ada emal lah. Mak sengar sengar ya mak tuanan. Petong are petong siang kok tak dedung sakale. Tong. Ada Ari ada pak lah. Kemana matuang kok? Iya mak tuanan. Wah. Matua. Kemak pangantan nama perak raka-rakeun ada Pak. Aneka pak. Aneka pangantanna. Ereken mundung takim juga nengkok ereken benih pangantan. Pangereng itu. Kan tak buta, anu kok. Punten mana tak buta. Lah gini kok. Ereken butana sumar kok juga neng. Oh niko pangantan. Ya, matua. Loh niko Rina anak bulu. Anika. Aku ojo Sam. Aku ojo napak lebur. Manter itu lo sakio lebur san. Napak lebur. Lama manter tak karya rebut doh. Manter tak sak nyiksa a. Nah, dong, pak. Mak bak na aduh mato dusan kakak. Nah, warok mas elo om danu dekian. Aduh. Angko andi niat. Cuma cuma jeria. Engko mon kelar akarjo. Nangke kuade pangantan korong. Tetiba na. Akorong kia kudungi dia. Engki matui. Ya tepak dia pangantan korong. Pun cocok nih kasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sabab. Beda dengan tolong. Wah, dari ngatolong kasan. Pak Rina. Bila soleh laki putrana mak kula burung ngeding. Buruan kia. Neka kau letak andik napa neka nyumpungan neka sendok telok Oh abria kado. Engki tinggal tak usah buntuk bang. Akadu san. Aduh. Akadu senduk malolo san. Niko lagi anak ulo. Bodoh kaduna nak senduk teluk anak. Kau lah burung ngeding dari kanca jono kau letak oneng tang. Buruan. Rengga emak, bisa Arias kadu mes. Pasera? Mesran? Ika emak na trone ngagau lo. Wah, pangantan na. Tol. Mes. Bah, mak. Bayar dia, Mas. Iya, bang. Ada bokna. Aria. Tol. Apa? Kare siom-siom jak nengkok ri mak tepak kamundung sorkot. Kok nama bodoh dia, Pak nama? Laun gelu. Bok ngada sekor alamat. Jangan kurang ajar ya. Orang pengantinan jangan diganggu. Mangko pangantane pun foto nama lampir. Pangan menjadi ya cak nama rangkok, Pak nama.
Oh, mak Kelung. tepak dari ya bu entol. Jangan tinggalkan daku, Kelung. Kasihanilah cedak ke Kelung. Tol. Tak ada orang yang jual bensin ya dia yo. Ada apa Ames? Meliaki dulu terpenuh poro. Bener mak. Kabin. Oba, Kabin. Oba, Empian saya ngalah lagi na orang ki, kene kap apa kan tanah bergula pak kontan pimpian? Hah? Tanah siapa? Baca lagi. Jawaban saromban. Arya bolong mak. Apa? Apa? Hah? Jawaban saromban ngadak lagi. Apa? Hah? Jaki. Ada lama napa? Lagi na orang ini, hah? Kabin kok kabin bawon kok lah. Hah? Ubawon kan mas? Babarang bagi bana mas? Anjak tak apa berema le. Aduh mak mira jira bebe na ban mas. Mak ebo buka jeri yang kok ebo buka apa bu entol? Ari ya sing ko sentareng. Kok ungko napa rina? Saya sorwari ya sebagai langkok ririn tambilong. Saya suruh lamar buat naririn. Baya kan kok Ririn panggilanna. Kanang kok rina. Jadi apa nih ririn apsaat jadi mas? Saking monta esal bak nak. Mas, rawat nyalpaknya jangan mas. Pak. Ada apa dia? Nikah dari yo pak. Ya berema kabin pokoknya. Gara-gara bu kok pengen. Nyorot jodoh emas. Bangke. Kalero kentong amat tua. Tapok mana kali? Napa nih tapok? Kita buka kaman. Arya beremar. Pokoknya ngangko tempo akio. Tingkel nggak nikah pak. Beremar. Kutu dua. Kau lebih bijaksana pak. Yo. Lek ririn kabina. Rina. Bapa ni Rina nikah. Siapa? Buduk nama lampir. Secantik aku dikatakan buduknya mak. Nih. Cantik. Nih. Cak laku aja buat mundung sorkot nih bal kiki narempak pun. Nih kak kabina pun kau lepak. Tingkel kau lelakuna entara ka pasar. Yo. Em laki paesan nih kak siapa kia pun. Apa beremar? Lakuna ucon mantur rajo opo Cina pak. Mantur bodoh oke lap samangken mantur terangan nih kau le tapor kado. Oleh pada teka hajat. Engki. Ayo. Tore areng bareng ning kuria kemala. Tore tolong emoji samu kuria kemala tetap